Kamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapuncha o kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kay pimerimasu tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kajta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Masoma la kama amagelia matalaqtanchikpa uhankichkan uqlakuna paliguna kajaychay karamuchkanchik tawangari marininchiniskan programa llanchikwan a través de redes sociales, plataformas digitales, que cualquier momento seguramente enlace caiga frecuencia 100.5 y 89.7 de Radio Agricultura Ricao. Bien, uqlakuna paliguna chaynaqa rike con tutaña kay willakuyninchik chaykaramun ñariki wasichalaykiman llaqta chalyaykiman. Untaqallaripi qariki taytanchik pasutinpi rimakuykuylay qillakuna pallaykuna y kay willakuy chayamun riki yunkalawmanta aylluntinpuni riki wichikuykurunku karruchantin illachkaspa kay yunkalawpi chaypi riki wañukullan papan chayñataq churichan iskay watachayuq chayñataq huknin churichan huk watachayuq y chayñallataq riki warmichanñataq kachkan hospitalpi grave. Kay llaki pasakurun kay provincial Lamar nisqanpi riki wawqillaykuna pani challaykuna chayriki kay llaki riki prácticamente wawqichay chaywan Anchiwaymanta Pacobambaman richkaspan chay wichikuykusqa riki Jaja Takaro illasqanku paymi riki Delfín Luján paypa warmin piwan chayñata iskay churinkunapiwan illarqaku riki chaqnichkanchik riki kikin wañukun warmi wawachan churichan riki iskay watachayuq huknin huk watachayuq wañukun que warmichan riki mana wañukunchu salvakurullan pero grave kachkan hospitalpi riki wawqichallaykuna panchallaykuna ninkutaq riki chay nisyu jaja sasa yaykuymi nispataq wawqillaykuna pallaykuna entonces ñakayta riki ajurqunakunku nispa nin wawqillaykuna pallaykuna llaki riki chaypi llaqtarunapaq principalmente ayllukunapaq chay accidente pasakurqa riki tuta rikaw tuta chisi tuta suqta horata rikaw chay tuta wichaykutin astawan sasa riki karqa hurqunakuy tuta horaqa riki wawqillaykuna pallaykuna más o menos 11 de la mañana chay horatañas chay atirunku kunan punchaw ayakuna chay cuerpunkuna hurquykamuyta manachish atirqakuchu hurqumuyta chay quizá por falta de atención wañukurqaku wawqillaykuna pallaykuna rikaw como karu qaqata ripuykun maskanku maypima tutayuqpi rikaw maypi chaypi wichaykusqantaman maskanki riqsispayki yachaspayki rikaw kaymas pasanki kayta wichaykusqa kay ukupi puninqachqaku chinas naturquqa rikaw maskankira jatipankira jatipaspayki tarinpi naspayki chay
hawakachakos tarinko wawqillaykuna pani challaykuna chayñataq niskan como ayllun timpuni papan iskay churichantin wañukun y chayñataq warmichan kachkan hospitalpi mana kanchu pampanankupaq chayriki chay vecinukunañas riki preparachkanku wakiq ayllukunapiwan pampaykunankupaq riki wawqillaykuna pallaykuna colaboración nisqantas mañakullachkanku riki chay colaboranakuyku España pampa rullasunchik nispa riki wawqillaykuna pani challaykuna mari wawqi challay pani challay mari chaynallataq riki kay mama Delia Espinosa payta rikawpi payta ña hurqurunkuña mana hurquyllachu hurqurunku sino hasta inhabilitación nisqanta ruwarunku riki wawqillaykuna pallaykuna kay congresopi rikaw tinmi kaypi justamente fotukuna videokuna kachkan pikunam chay votaron rikaw kay Marta Moyano, Chirinos, Geri todos los corruptos wawqillaykuna pallaykuna votaykullanku kay mama Delia Espinosata inhabilitanankupa porque imanispa porque paykuna manchakurqaku riki kutiykunqa Delia Espinosa hinaptinqa investigawayta qallaykuwasunchik uchkuwasim apaykuwasunchik mientras kunan actual fiscal ninkuq mana investiganqachu rikaw anchaymi riki wawqillaykuna pallaykuna ña ninchikña chay María Lina Ledesma payniki ex presidenta del Tribunal Constitucional nin rikaw kaypiqa delitutam ruwarunku imaynama investigacionnikita inhabilitaronku ese es grave nin wawqillaykuna pallaykuna chay denunciakuna puririnqachu imaynaya porque kay llapan chay mama Delia Espinosa contrampi votaqkuna delituta ruwarunku nichkanmi pero incluso paykuna paykuna riki benanata riki kanan kay actual fiscal de la nación nisara aunque ña inhabilitaruptinkupas Delia Espinosa payta hurqurunku y paykunataqma kay Patricia Benavides kutiykachikpas Patricia Benavides abogadunku fiscal ninku paytaqa kutiykachinku fuerza Delia Espinosa hurqurunku entonces kaywan niskanchik paykuna ruwarunku riki grave delituta por ejemplo kay imamanta investigasqa kachkanku kay congresistakuna paykuna wakiqnin pertenecinku organización criminalman wakiqmi chay cohecho pasivo activo nisqan ruraq o sea hukwan paganakuykuspa riki delituta ruwarunku patrocinio ilegal tráfico de influencias agravado y negociación incompatible chaykunata riki ruwarqaku challikurqaku y chaqay wawqillaykuna pallaykuna investigaqninta rika mana investigachikunankupa ama uchkuwasipi tiyarunankupa riki inhabilitaykunku pero mana wawqillaykuna pallaykuna aunque ninku rika rimaycha kan rika a los largos plazos de la ley aunque justicia demoranga pero hayk'apis chayamunqa niskanku rika seguramente cualquier momento paykuna procesasqa kanqaku riki mana chikikunanchu congresopi tiyaspachik qaritukuchkanku quizás paykuna pinsachkanku toda la vida kayna munaysapa gobernashunchik gracias a mama Fujimori pachakuata kayna gobernaspa tiyakusunchik munasqanchikta ruwakusunchik mana pipas maypas imatapas niwasunchik pachakuatapas kawsachkanmanku hina como kaykuqa ña kachkan ayka watallanta kawsaykunqa hina ña chiki kimsa chunka watatapas chaykamaqa ya va a tener 70, 80 años ya yana ña pichqa chunka nirurunña pichqa chunka watapiqa riki paykunaqa wañukunqañam kay congresistakuna porque Montoyaqa ñataq hawknin chakinqa wañuytaña hawachka ayninpapas manachu takakurun hina congreso ukullapi wichaykus
sengan llaqllarusqa imachuchaña kachka hinallatiki ya hinañayariki pachakama kawsaruchun ya 100 años. Entonces ya le falta 10 añitos pues. Pero claro paykuna rikichaqulki tariki congresopi tarironku apoyakuchkanku hinaspanku kayta ruwachkanku mana chayllachu kaqayarika Guido Bellido paytaqa allin runa llaqta runa nispa alawachkarqa incluso kan partido políticopas Guido Bellidopaq pero kaqay kay Guido Bellidopas votaykullaq Pedro Castillota jorqonankupaq vacancia Pedro Castillo y chayñataq kay doctora Delia Espinosa inhabilitasqa kananpaqpas seguramente Guido Bellidopas investigasqacha kachkan porque imaynanpita votaykunqa imaynanpita kaywan nisunchik kay Guido Bellidopas mana confianzañachu porque rurayninpi qhawayninmi chayaqllapi puni yaqa liw peruanum kanchik anki católico evangélico ima secta kaspapas Diospi kriyiq kanchajuk iskay ateokuna kanchajukuna warmakuna mana Diospi kriyiq pero está bien ese es cada uno pero wawqillaykuna pallaykuna kaypi kay Guido Bellidomanta rimaspa pay wawqichalay panchalay seguramente investigasqa kachkanarika justicia tarda pero chayamunmi ninku rika o justicia divina nisqanpa rika porque mana huchayuqkunata paykuna acusaspanku problemata ruwachkanku uchkuasima apaykuchkanku como caso de Pedro Castillo como caso Betsy Chávez y wakiqkunapas Vizcarra mana paymantaqa niswanchu porque payqa mana kay gobierno tiyasqanmantachu sino chay punta gobernador regional kasqanmanta rika mientras huchayuqkunata ñataq paykuna uywakuchka entonces en algún momento habrá justicia divina pues wawqillaykuna pallaykuna nay qarito chakuykuspa munasqankuta ruwachkachunku rika mana kay pachapi chay justicia divina kaptin suklaw pachapicha kayta waktam mana allinta ruwarqanki nispacha nikullanqaku y chayñataq riki kay imamanta rimaspaqa kay inhabilitacionmanta rimaspaqa kay Montoya imanintaq decisión ha sido Delia Espinosa y punto puntoraq wawqillaykuna pallaykuna aunque bancadan riki honor democracia nisqaña pero él es pues del avanza país sutiwanmiki yaykurqan naspamiki chaypi mana riki idianku tupanakunchu hinaptin rakichakurun rika pero aún así sigue siendo fujimorista porque Fujimoripas nisqanta kasuchakun rika y además tiene doble sueldo wawqillaykuna pallaykuna Montoya está más imaniswanta más huchasapa leyta ruwakuykun y chay leyta aprobaykunku doble sueldo kanankupaq hinaspa allintaram defenden manam ñuqallapas es para todos pipas ñuqayna kaqkunapaq nisparam defendenpas chaykunam delito wawqillaykuna pallaykuna y kay Jorge Montoyataqmi kay Zoraida Ábalos Pablo Sánchez Juan Carlos Villena paykunam fiscalkuna kachkan paykunatapas inhabilitayta munarqaku rika mana sustento técnico mana simplemente porque mana ñuqanchikpa nisqanchikta kasuwanchikchu así que hurqurusunchik wawqillaykuna pallaykuna sí imaynapi kay Perú llaqtanchik tukurunqa porque necesita alguien kaykuna suscha nispa kay nikuqnin rika porque asno kachkaspan suschanigos riki suschakunmi chaynallataq kay Patricia nisqanchik kay Betsy Chávez manta rimaspa porque pay riki pagakurun kay embajada de México nisqanpi rika hinaptinmi
Waki llaqtakuna nimuchkan amaya rikiao chay wasiman yaykunchikchu hay pacto de organizaciones internacionales chaykunata ya defendisunchikqa lliwmanta nisparika rimarimunku hinaptinmi justamente karqa reunión rikiao kay OEApi kay canciller Hugo Sela payriki OEApi nin rikao kay Betsy Chavispa contrampi paytaqa por conspiración carcelachkani con ispa mana pinga con o sea paykuna piensan de que juez ninchikuna fiscal ninchikunapa claro paykuna como paykunapa mandatumpi munasqanta ruwanku rika huklakunapi chay validisni kasqanta huklakunapi asikunku rika justicianchikmanta rikao pero mana pipas suschanikuqnin kachkanchu hinaptik riki paykuna munasqanku turakuchkanku rikao chaypi ninrikao payqa ñam acusasqaña kachkan chay acusasqa kasqanmantam chay uchku wasipiq tiyanqa manam yanqamantachu está por conspiración pero ñataq especialistakuna ninña manam chay delito conspiración kanchu nispa manam kanchu golpe de estado manam kanchu rebelión y imaynatapas cárcelman haykunanku karqa rikao y simplemente por conspiración pero conspiración pues mana funcionanchu kaypi nisunchu awqilla pitaq chiqap chay conspiradorkunaqa manachu mama kayku karqa manachu kay llapa congresista chay conspiradorqa paykunata imaynanpitaq mana apaykunkuchu cárcelman awqillaykuna pallaykuna chiqap conspiradorkunaqa kay actual kay congresopi kaqkunam paykunam chay conspiradorkuna chaqay qallariyninmanta pacha este Pedro Castillo yaykukusqanmanta pacha ñuqa kay programapi nirqani kaymi chay rurayninku kanqa Castillota urqunqaku Dina Boluarte tiyanqa chaymantam cada institucionta dueñanqaku es justamente chay planificayninku o sea chaynata kayta wakta rurasunchik nininku eso es conspiración compañeruna porque paykuna qhispichichkanku rurasqankuta qhispichichkan eso sí es conspiración en caso de Betsy Chávez, Pedro Castillo eso no existe conspiración, no existe ni rebelión, no existe ni golpe kikinku puni ninku manam kanchu golpe de estado manam kanchu rebelión nispa kikinku puni abogadonku pone, juez ninku pone nin porque chay juez contratasqa karqa Dicio Castillota uchkuwasim apaykunampaq chayllataq contratasqa panami que juez titular kunachu solamente pues paykunaqa provisional chay caso apanallampaqmi claro como ña apaykun ña spinalla chay cargon periki como premio kanqaku pero manami que kay juezkuna kay Castillo uchkuwasim apaykunmi nombrauchu awqillaykuna pallaykuna sutinchaykusqallami entonces ¿quiénes son los de verdad los verdaderos conspiradores? Es actual Congreso y chay Congreso pa nisqan defendejerin kay Hugo Sela ministro de Relaciones Exteriores más reqsisqa como canciller en las patas nin chay derecho asilo qari que distorsionasqa kachkan por sesgos ideológicos justamente por sesgos ideológicos qamqa mana nisqayta uyarikunkichu mana nisqayta kasukunkichu mana nisqaywan acuerdochu kanki nispa ninakuspa peleay uchkuwasiman apanakuy wañuchinakuy anchaymi riku awqillaykuna pallaykuna sesgos ideológicos entonces absurdo awqillaykuna pallaykuna riki kay Selapa defendisqa riki paykunamantaqa allintam rimachkanchik allintam ninkuchik en España afecta la institucionalidad de buena relación entre estados nispara derecho de asilo awqillaykuna pallaykuna pipas asilakunman pero mana chay delitos comunes nisqan por ejemplo suwakuy wañuchinakuy asaltos terrorismo
porque kan terrorismo que manam kay purikuqninchikuna chay año 80 no chay watapkaku manam chayllachu rikao. Hay terroristas internacionales, o sea, chay terror ruayllap dedicaco, como caso del Fujimorismo. Entonces, chay asuntokunaqa manam asilo kanchu, chay asuntokunapaqa, ¿no? Haykaqta asilakunku por cualquier asunto, por cualquier asunto. Sichum imaynanpitaq huk llaqta ari ninqa, porque seguramente hawan rikao kayqa manam delituchu, esto es persecución nispa hawan hinaspa riki chay asilota huk manami paykunapas cualquier delincuente tacho hamukuy asilasayki nispa chaskikuchkanku manamiki llaqtakuna manam riki fácil tacho pitapas ya hamuya asilakuya nispa hayakuchkanku rikao, porque mana chay cuantos asilados rikakunman rikao, hasta chay empresa kuna kañaqkunapas empresa kuna kañaqkunata hatikachay con cárcelman ripun kariku chay empresa kuna kañasqaykimanta por extorsionador asilotaña asilakuchkanmanku rikao, pero mana llaqtakuna paykunamanga chay asilo nisqanta hunmanchu. Llaqtakunapas como México, mayqin llaqta kaspapas manamiki yanqamantachu chay asilotaqa hun. Paykunapas allinta riki abogadokunawan parlaykuspan kay asunto asilanapaq hinachu hawaygusунchik. Manam riki mana chay allinqachu nispa riki paykunapas cuidakuchkantaqmiki huk llaqtakuna ima ninanmantapas. Chaykunata cuidakuchkanku riki wawqillaykunapallaykuna. Así que kay yanqam kay Celari que kay canciller peruano kay tayta Jeripa mandasqan 25,000 taraq gastamunqapas chay purikamusqanpi yanqam riki pay rin chayman pinqayman kay Perú suyunchik churaq. Seguramente México riki ninqa chayqa yanqam llullam yanqamantam hatikachanku nispa, pero anki niri que kay gobierno chay convención de Caracas 1954 chayta morik hapikuykunku hinaspanwa asilakuchkanku nispa chaqa nichkaniña aunque ima leytaña ley internacionales convenciones chaykunata hapikunki asilakunaykipaq manataqmiki llaqtayuqkunapas chay nirunchik kay Perúpi uklaw llaqtayuqkuna pitapas maytapas asilaypaq asilanqakuchu. O sea, manam protegengakuchu. Eso también es paykunapas cuidakuchkanchaq niskani, cuidakunku paykunapas. Por delitos comunes manam chaykunata asilota ruanmankuchu awqillaykunapallaykuna. Así que, pero hawachkanchik kaynama kay actual gobierno tiyaqkuna kay mama kaykupa umallisqan riki kaykunata ruaspanchik wakunata ruaspanchik kay rulasqanchikta defendisunchik ninku rikao haykatañataq kay kasukunamanta huklawkunapi tukuyta kay Perú llaqtata nimunku, pero igual paykuna hinalla chay upatukuykuspanku riki allintam rurachkanchik imataq huk llaqtakunataqa importan nisparaqmi munasqankuta ruwakuchkanku riki wawqillaykunapallaykuna. Caso de Pedro Castillo chaqa claro y clarita kikin poder judicial nichkan riki manaña kay sentenciakuna sino hukunaña nichkan rikao ratifican a Pedro Castillo. ¿Por qué? Por conspiración, solamente conspiración, porque mana delito cancho, no hay delito de golpe de estado, no hay delito de rebelión, conspiraciones. Chihap rebelión roajonaga es el Congreso, chihap conspiración roajonaga es el Congreso, pero como es tu enemigo político, cualquier cosa vale, pues no, cualquier cosa vale. Y ya hay Corte Suprema, Sala Penal Especial de Corte Suprema, en Nicaragua, tiene ahí que ya sentencias que chunka ukni guatapaj, pichja quillapaj y chunka pichjan punchaunimpaj. Chaynata iskaiwata inhabilitación a funciones públicas. Pero ñacha iskaiwata de inhabilitación pasaron. Ya está habilitado ya.
porque iskay watallami que entonces haykapita uchkuwasiman sikaypi nikunkuta desde uchkuwasiman yaykusqaykimantam chay 7 de diciembre del 2022 chay watamantam hasta hamuq chay chunka hukniq wata cumplikunankama tiyakunki nichkanku rikaw. Entonces ña condonaykunkuña kay kimsa wata tiyasqantapas 2023, 2024, 2025. Ña condonaykunkuña. Hinaptinqa sichum churaykunku 2 años de inhabilitación, chay inhabilitación qarikaw, como chay condenasqanku kachkanriki chay watamanta, porque imapaq kay 2 años inhabilitación, paykuna pinsanku riki kaywan de que con candidateayta munachkantaqmi kaw. Entonces chaypi upallachinankupaq chaypi ami candidateananpaqmi chayta ruwachkanku. Pero paykuna mana yachanchu, aunque kaypi es interpretación, tema legal es pura interpretación de las leyes o pura interpretación de las leyes. Aunque Fiscalía solicitar 34 años de cárcel, pero mana chay funcionaroncho, porque hay delito de conspiración manarique chay paginacho ricao, mana chay paginacho panchalegona. Más rimari que hay programa lanchikpe, más rimari chay naya tagrico ajilegona pelegona. Kajllari que hay gobierno peruano, que taita violinista jeri chasquico yanrique militar con acá y Peruman armantin yay comunan copaj. Ñari que guerra que mismiri página ñacachkan que Venezuela pe que Perú que yuncalao seguramente ringaco disimulado yaricao. Autorización canico gobierno peruano anispa chay perique kay Venezuela pa contrampe y matapas rurananco pa ricao aujilego pa llegon. Y las papas estrategia de Estados Unidos me quillacta con atari que gobiernan ya pa militar ninconata sapa yactaman apas pa ricao son bases militares. Especial convenio, Kainawak, Nisparicao. Pero son estrategias de Estados Unidos o Aujilegona Pelegona. Kaina Tanispa, Chaylachta Conata, Muna y Chaconam, Paricao. Aquí Kai Perú, Manta, Venezuela, Manja, Carosuraj, Mikachkan, Kai Colombia, Jarcawachkanchik. Y Kai Loreto Mandañata, Jarcawachkanchik, creo que Brasil. Entonces, más caro chapera, macachka. A Colombia, eso se llama que Petroan manaña apoyan a Estados Unidos, taricao. En atin chay guerra pa jamai piñam. Chay bases militares ta churachkanko kay Guyana niskampe vecino llaqta perike waujilaykona panchallaykona. Así que aunque Brasil pipas mana porque Brasil es parte de los BRICS. Brasil pija mana cancho bases militares. Maikonapim kan bases militares. Colombia picarja pero Petro que ripuco dinero. Ecuador picachkan, que Perú picachkan, Chile picachkan, Bolivia pe seguramente canga chaira, ricao, canga chaira porque nichkanko, kutiikunan ricao con que muso gobierno ricao. Y ya no claudia con apican y que claudia con apimanata. Entonces que Perú tariki dueña kuchkan que Estados Unidos, Estados Unidos negricao, Jorge Castillo ta Jorgorón, porque Castillo tiene es apoyo también apoyo logístico de Estados Unidos, o con palegona que Perú ya está que Congreso munas jantaro a kuchkan ricao. Chaynam chay ricao. Entonces ahí está. Ñarik autoriza coña. Watan autorizan korikao porque si ya wata o sapa sokta kilachos metias ja korikao paikona chay tropa y hay coramonco ya sokta killa tiarinko naspa kotisja korikao kotinko ya huktaña mandamonco chay sokta killa complicoron koterinko huktaña mandamonco y armanten que paikona amokonko y makonata chaype apacamonco pues chay armancope.
o armam nispa imakunata apakamunku pues mana chaytaqa kay gobierno peruano controlanchu, mana controlanchu. Quizá paykunaqa armaykum nispalla drogatapas apakunkupas pima yachan. Podría ser. Quizá yunkapi tiyayguspanku chay base militar nisman tirayguspanku chaypi drogataqa huñukunku rikaw. En Españata kay cambiota ruwa Españata kayqa ñuqaykupa kusaslllaykum nispa qhipi apakunkupas pima yachan. Porque kay DEA manam chiqaptapuni chay narcotráficuta chinkachiyta munanchu. Más bien paykuna rikaw kastanta, o sea, huk runankuta churan chay narco kananpaq. Y chayta cuidanku, pipas competencia rikuyramo, chaytaqa no, hay que eliminar la competencia. Anchaqayuq narcota miki hati kachachkaniku, ese narco es internacional ninku rikaw. Mayma kay, a pesar de que kay narikaw kay asesor o secretario general karqa rikaw kay mama Keikopa, chay tayta Joaquín, y tiene millones, es un narco. Mayma chay yatapas ni kay DEA wawqillaykuna pallaykuna cárcel achkanchu kay Perupi chay bases militares kachkaptinpas. Porque en realidad no combaten los narcos. Venezuela tienen atacayta munachkanku simplemente petróleo raico. Antipaykuna ningachi que manam chay nacho. Venezuela antes chay petróleo tarika antikuchkan hukla llaqtakunaman chayta recuperación chik kikinchikpa. En realidad mana kikinkupachu, sino na privatizar los bancos rikaw chaypi huk iskay munayta ruwakunankupak rikaw wawqillaykuna pallaykuna. Chaynam wawqichalay pani chalay. Rimani riki kay programa llanchikpi. Hay tema de elecciones generales, especialmente que hay partido Ahora Nación de Taita Alfonso López Chao, paipa partido pes kanan kasqa chay elecciones internas nisqa, ya hinaptin si chay elecciones internas ta kay Poder Judicial suspenderachin kay partido Ahora Nación. Suspenderachin. Porque kay elecciones internas nisqan perikro ayta munarqa kunaptinsi chaqaya juzgado civil de la Merced paykuna kay resolución 1 nisqanta jorqoykaramunku chaypi nisqanku kay iskay militante afiliado Nilton Mesa Franco y Geraldine Ponce Llanos paykuna denunciakurunku al Tribunal Electoral Nacional del partido. Paykuna chay Tribunal Electoral Nacional paykunas ruwarunku imata mana sumaqtachu comunicanku chay proceso nisqanta. O sea, chay proceso tariki tonta disimula hinalla kaq mana kaq hinalla riki rurayta munaraku solamente kay Jurado Nacional de Elecciones engañanallankupaq posiblemente engañata munarqaku rika Jurado Nacional de Elecciones imanispa kaqay proceso elecciones internas ruwarunikuña kaqay actayku kaqay proceso rurasqayku nispa chayllapaq rika es un caso aparente pues no, pero en realidad riki manas chayta sumaqtachu rurasqaku
pakan ya chay comunicado kunata chay publicidad kunata rurasqaku kay elecciones internas nisqanpaq. Entonces chayrik afectaykuchkan actualmente al Alfonso López Chao, actual candidato kay Ahora Nación, no solamente candidato sino dueño del partido Ahora Nación rico aujilegona palegona. Chaita si paraliza conco hasta nuevo aviso hasta que cae partido perique chaita ali chay kuspanco kagay charni coña mañana suspenda y cuñacho roacha corra cuña chay elecciones internas tanis parique nina kunanco pagricao. ¿Qué ha pasado con Ahora Nación de López Chao? López Chao ahí andan rorangi chuera cochagona no partido con a parique mana ali tal proceso con tapas rurachkanko auji chalay pani chalay marri rico auji palay marri chañata jariki roasunchiktaj o mejor dicho uyarisunchiktaj riki kay waki ruraykunamanta parikao chay tapas unaña hongaykunchik pero konan riki rimaysunchik por ejemplo kay adiós a los UCB ciencia y tecnología auji laykunapalay kay UCB kay memorias nisqankunas chinkanga kay discos duros chinkangaña kunanja rikuriramun huk disco duro con archivos ilimitados imaninantaq chay yachasqanchina riki kaw kay computación nisqan rikurimusqanmanta pacha hamuriki diversas tecnologías nisqankuna quizás kunan tiempo armakuna manaña riqsinñachu chay disquete nisqantarika disquete CD DVD chaykunatarika aunque kachkanraqmi rantipaq kallipi chay CD DVD chaykuna kachkanraqmi pero puntata riki chayllam kakurqa CD DVD manchayllachu karqataq chay tarjetas floppy o tarjetas flexibles discos flexibles nisqan chay disquete más reqsisqa como disquete chay rico cuadrado chahamuq chay cuadrado también que cajan perantes payki chay archivo chaykunata rik apakachakuq kanki ñuqapis caja champim archivo chaykuna kaq chay floppy disk tenme sapa caja chaperica archivo tal nispa soten choraykos pariki yaqa libro tenari que macho caga pichora naga achka archivo y que achkaso disco y que cago ricao a veces chay disco tanos imaya pasaron perdero chayna chay disco chata apakachaspai que leche kaptik que nachkaptik que virus chima yaikoron perdero a veces chay copia konata jorgonay que kag chay copia chan ñari que chay original perdero tenga kapusonay que manchayllachu chay floppy disk nisqankunapitaq hamuq rikao chay programa chakuna ima tapas rantichaq riki chay kunan famosos aplicativos chayna chakuna hamuq chay disque chakunapi rikao chayna sotin leriki churachanaqa hasta pukllaykunapi rikao kunanqa chinkaron paqwa ima computadorkunapas manaña apamunñachu chay floppy nisqantaqa unaña wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu chay CD DVD chay parika por ejemplo kunan computadora tarantin que manañam chay CD DVD pa hamunñachu chay cajachan chay li pusunaykipa manaña hamunñachu munan kinaspa ya adaptador kunatañam conseguinayki chay adaptador kunawañam lichina ari atkachkam adaptador kun pero puntataqa chay año 2010 2005 chay watakunapega chay nintinmi hamuq rikao computador trantita munaqkanki naptinqa lectora CD DVD tanto chay nintinmi tanto computadora cuestan nispami kao kunanqa por ejemplo kunan ya kay casi moderno nisqa kachkan computadora chaypi kanñachu chay disco kunapaqa ni disco flexible ni DVD nada chay antiguo chaypera misaq karara único imallañam hamun chay entradas USB chayllaña chayllaña
Chaymanta ima tecnología ta chinkaron chay floppy disco kunaqa karqataqmi macho kunapas macho imaynam chay disco romplayma chaytapas riqsiwaqchiñachu rika antiguo kunaqa riqsichanchikra rikaw karqami que chay disco romplay chaynata disco 45 rika chayna disco mini romplay 33 rikaw chay romplay rika más machusu kako rika chaytapas igual chaypi rika achka taki chunka iskayniyuq takikuna rikaw kayla uyan wakla uyan y chaynallam karqa chay floppypas rikaw casi similar pero ña más sumaq paquitasqachaña más taksaniqchaña rikaw entonces aunque chaykunataqa mana computadora leqchu pero chayna romplay hina hamuqmi machullay riqsichkaniraqmi chayta warmaraq kaspay primerollaraq computadorakuna kaptin ñawapas habilusu kaspay hawarqanim chay machullay machu discowanmi arrankaq punta antiguo computadorakuna chaymantañam chay floppy disk chay 3 milímetros nisqan rikuyramurqa hatun sum karqa yaqa ima sayta cuaderno say práctica nis cuaderno say pero cuadrado hinaptinmi que chayniki kakuriki chaywanmi computadorakuna funciona chaymantaqa chay floppy chay hatun sum taksayramurqa uchuyllaman ya entonces chaymantaqa imam rikuyram memorias USB kunanqa kachkanraqmi memorias USB kachkanraqmi leyichinapaq celularpipas wakiqa memoria chaynaqa imashutin chay memorias nisqankunaqa ñam chinkamuchkaña más riqsisqa como SD celularpipas SD kanmi cámara fotográficas cámara filmadoras chaykunapi por ejemplo puntataqa riki chay cámara filmadorakunapas funcionaq mana memoriawanchu sino funcionaq chay discowanmi especialmi kaq riki especial grabanakuna bueno kunan último manga todo memoriallawaña kachkanika pero chayta niwachkanchik kunan tecnología chinkanqañas adiós USB manañas chay USB ta utilizacionñachu chay USB manachu chay USB ta apami chay USB nikita kay takichisun nispa carropipas takichishkanku chay rikaw chay nichkanrikaw chinkanqam chay tarjetas memoria y discos duros mallay mama kunanqa imañata rikuyramun una nueva tecnología discos de cristal indestructibles ari chaytaqa peliculallapi rikuqkani cristalchakunhina kaq por ejemplo película Superman 1, 2 chaypi kayna lapicero hina plumon hina rakusu chayllam rikaw chay churaykuptillanmi maquinakuna funcionaq chay Supermanpa chay wasinpi wak Polo Nortepi cristal todo cristallamanta rurasqa rikaw chay cada cristalllapi imachakunapas hamuq chayta churaykuq nati chayllata liq y chaymanta huk peliculakunapipas rikurqanim chayna cristalchakunallawan funcionaq también unos Power Rangers chaypipas puro cristales cristalchakunam kan bueno no sé ima peliculakunapi rikurqanipas chay cristalchakuna utilizaqta rikaw pero como era película niqkani chay fichakuna ciertochu hukaqnin puncha wak tecnología rikurimunqa imayna wak peliculallachik waqa kayna cristalchakunapi na archivokuna nispalla niqkani y ahora se va a hacer realidad con pelegona discos duros de cristal indestructible imaña chay eso se manaña atinquiñacho destruita por ejemplo USB tarikao ya como cachay con que o imapas pasaron virus chuyaykoron o saroron kicho perderon kay USB kona memoria chakunapas mientras que el disco duro chay ukumpi kanqa rikaw chay cristal vidrio cristal imaynam vidrio cristal tarikaw chawpinman hinaronki chay datos nisqanta chawpinpiqa rikanki rayanki raspanki imata ruwatinkish mana rikaw raspakurunqa rayakurunqa hinaptinpas limpiaykunki kanqa seguramente máquinas especiales chayta sumaq lluchkachata ruwachaykunqa
indestructibles y ilimitado nichkano malla ima archivo ñay chaypej kakonman chay discochapeja. Ani por ejemplo kay computadora pa disco llaman terimas pa punta takariki karkam chay disco famoso disco duro rikao hatun nacha rikao hatun cajacha. Chay chingaru ñam kunanga disco nga kay computadora pa llaspachalañam. Uchuychallaña llaspachalañam. Kay kunanga nisqay pina kay computadora taranti morgan hace poco. Chay pega manam disco duro taranti kamuanñachu. Taxa chay memoria tarjeta memoria nisqallantañam churaykamurqa kaymi chay memoria nis inatinmi mancha uchuychallam chayqa ñuqapaq mas hatunta churapayqa nispa nipti capacidad nimpi mana chay sayanimpichu capacidad ninta mas kapuarqa mas capacidad niyuqta hinaspa churapuarqa timi chaypi archivokuna kachkaniki achka capacidad perico awqillakuna pallaykuna. Entonces a veces la ciencia ficción nisqanpi kaq materialkuna kunanqa posible kachkan. Incluso nichkanñam justamente kay punchawkunallapi videokunata qhawachkarqani kay YouTube nisqanpi Chinapi riki rurachkankuña justamente chayta. ¿Ya? Hinaptinsi chayta incluso ruamuchkankuña chay puntataqariki naturalmente llam karqa kay famosos diamantes rikao. Chay diamante manta kayqa toyarqankichika principalmente kayna chay parte construcción pi llamkaqkuna rikao disco diamantado tarantimunqa chayqa mana chayqa manam atisunchu cable churananchipaq kuchuyta waka nispakuna ninakuq rikao. Entonces chaytas kunan Chinapi ña fabricamuchkankuña diamantes artificiales con múltiples usos. Incluso nichkankuñam chay disco diamantado piñas hamunqa chip kunan kay chip hariki yanami kaw yanacha nachap hamunqa kay celular niki mana masta karuman rinallaykipa celular chaykita hanaykunki chay celular chayki ukuchampi kachkan placacha chay ukuchampi kachkan rika chip chayta takacharuwaq chay manaña valeq chaynata kañachashpayka ninachapi velachallawan kañarunki naspayki sumaqchallata alikatichawan nachakunan takacharunki chayta lupachawan chay larga vistachawan hawaykunki chaypi kachkan yaqa imanisuntaj kayla waklawan pintas kayman chay punta antiguo grabadora kunapa chay placan rikao placan manachukan chay dibujasqa kachkan chaypi churasqa kachkan llapa chay componente chakuna yaqa chaynam kachkan wawqillaykuna pallaykuna chay celular llapa hawaychik pero a veces chay kichayqa sasaya rikao sasa a veces kachkanma chay qunqayta riki chay mayjin compañiamantapas rantirqankichik o regalasurqankichik pues manaña utilizankichikña chay wischura chayta takayllapas takachkaychik rikao anki chay ukuchampi kaqa mana rikuy atimi nachallawan hawakun kay ñawinchikwan mana puro lupa puro especial maquinakunallawanña. Entonces chaytas ña chipta fabricamuyta qhalichkankuña Estados Unidos ganachkanku hinaptinqa chay napeqa chay diamantado o kay discos duros de cristal justo chay diamante ya cristal chinamik más duro rikao. Entonces chay tecnología hamunqa hinaptinqa kay sistema de comunicación nisqansi total transformación kakonqa nichkanqa wawqillaykuna pallaykuna payqa nichkan rikao haykasutas almacenanqa mamallay mama chay discos con placas de cristal disco de placa de cristal se almacenan hasta 7 terabytes. Manam chaykamaj kanraqchu kunankama disco kun hasta iskay terabyte kamallarami kachkan. Chay nichkanku hasta 7 terabytes chay almacenanqa. Mama kayqa bueno kay willakuyqa pipas chay tecnología munaqkunapaq rikao. Rizunchik mas huk tecnología kunaman Italiapis wawqillaykuna pallaykuna bueno kay aychamanta rimaspa
Aychanayasun kinata yachasqaykinariki nakakunki huykita, wallpaykita, vakaykita, ovejaykita, alpakaykita, ima uywaykitapas y chaytariki wallpaykitapas y chay aychachata mikuchakunki caldopipas, cancanpipas, ima mikuypipas rikaw. Y chaymanta rikuramunqa vegetarianos kunakuñata rikurachaymun chay carne vegetal nisqanta, pero chay carne vegetalqa simplemente chay gluten nisqallanman. Chay gluten llantamri que jorgoronko naspami que chaymanta chay carne vegetal nispari que ruamunko. Pero kay ciencia avanzasqami hina kunanja ruamuchkankuñam chay carne artificial nisqanta. Chay carne artificial rikurimuchkan tanto vegetal tanto kay chihap aycha. Imagina nichkanchik manachun kanmi kay semillas transgénicas nisunchik ya sarapi, papapi, productokunapi unayña chay semillas transgénicas manta uyarinchik manachu. Semillas transgénicas, ina semilla ya chay pero transgénica ya. Chay panso tiene que organismo modificado ricao. Entonces kunan ña fabricachkankuña achka llaqtapiña incluso Estados Unidos, Europa, waka Tailandia chayñataq kay hayka llaqtakunapi fabricamuchkanku incluso kachkaña chay aycha carne de laboratorio nisqanriki sumaq empaquitasqacha chay hatun supermercados nisqankunapi ña rantikuchkankuña hayka llaqtakunapi ña autoridadesqaña Estados Unidos pi ña autoridadesqaña uklaw llaqtakunapi chay carne artificial o carne de laboratorio. Imagínate chay aychaqa namanta kay células nisqanmanta ruwasqalla chay célulata rikurqurunku inatin chay tariki mikuchinku artificialmente inatin chay célulañataq riki wiñan riki pujun kay nayna rikaw kay tantata manachu ruwanaykipaq amasaronki inatin dejaykuptiki pujuramun takshallamanta wiñapakaramun hinalla pujunki naspaq machutan pujukurun rikaw hinatin cuchillotapas imatapas ustuykachinki hinatinqa chayninta wayra lluqsimunqa wayralla rikaw ukunpiqa kay tanta kusapiqa por ejemplo chapla riki punsuña rikaw pero ukunqa vacío riki kanchu riki wawqiraykuna pallaykuna chay miga nisqan rikaw mientras kay francés o kay wawatanta chaykunapi ukuchanpi kan chay migachan rikaw pero imaynanpitaq suavichalla kay tantakunapas chakrapi riki mana sumaqta pujuykunchu hinata ruwarunchik duro rikaw duro niqcha simplemente mana pujusqanraykulla rikaw pero pujurunqa hinaptinqa sumaqchata pujurunqa hinatin iman mana chayllachu sino wayralla rikaw to espongoso entonces yaqa similar seriki chay carne vegetal niskanchik kay carne artificial tapas chaynatas ruwamuchkanku chay carne vegetal sea vegetal o artificial kunanja incluso chay aychata hamunanki riki especial tarikaw nisunchik kay ima mikuykunam kan chay yaqa narikaw sutin kay chorizo narika chorizo nisunchik entonces chorizo namunanki chaypi kan impresora hasta kan ñariki impresora de carnes artificiales pero chayqa kay carne vegetalla pues rikuwawqillaykuna pallaykuna hamunanki ñuqa munani yaqa chay bueno ñuqanchik llaqtanchikpiqa mikukunchik aychataqa kuchukuykuspa chay pankuntapas tullunlaqtapas costillantapas pero kay artificialmente por ejemplo ninki costillata munani nispa pero chay costilla chay paluchan kanqa mana riki chiqap kay tulluchu sino imamanta ruwasqay riki paluchakuna hamunqa yaqa costilla hinaraq chaypa muyuriqchanpi bolacha hamunqa bolacha rikaw ninki riki ñuqaqa munani kuchi aycha saborizaykamunqaku sabor a chanchito ñatin chay riki hamunqa rikuwawqillaykuna ña kachkaña mercadopi kay Perupi rantikuchkankuchu imaynaya
pero ya Europa, pero Estados Unidos, porque alguna peja rantikuchkankuña, kay carne artificial nisqanta. Chaysi Italia penichkanku como similar a pues transgénico, transgénico ta chay semillas transgénico ta nichkanku chayqa manam allinchu chayqa dañakunmi chayqa imaynama chayqa rik manam balinchu nispa nichkanku chaynata nichkanku kay carne vegetal tapas chay artificialmente chay imaynama natural hinaq karunqa si granjawan kay naturalmente wiñaqwan tupachinki chayllaperaq cuenta tukunki. Por ejemplo, truchaman tremaspa mayupi trucha o huchapi trucha chay kikillan wiñaspa chay puquchakuq miski granja piña uywanki chaqay pinchos mayupi chay uywachkan hukla mayukunapi chaqay uywachkanku chay truchata chayqa manam haypanchu miskininmanqa tumpa hamyaniqña. Hinaptin kay carne artificial nisqan hasta un paqray hamyaña manaña saborniyuq hinaptin seriki chay sabor ninkananpaq saborizamunqaku chaqay kachkaña kunanqa saborizantes a carne chaqay chay nayki mikuynikiman tallinaykipak sabor a carne, sabor a pollo, sabor a res, no sé, sabor a pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Chay saborizamuchkanku ñawqillaykuna palaykuna. Hasta pescado aychachata chay filete pescado chaykuna samukuchkan chay aychakunapas filetillanus hamun todo aychallan chay laboratorio manta mana tulluyuq mana ancha ankuyuq aychachallan pankullansi hamukun chaymanta hinata chayta kuchuykunki bistitapas lumotapas ruwakuykunki riki aychallanmanta mana perdidayuqña. Chaytas kunan Italia periki nichkanku como kay semilla transgénica tina pruebinakunku anchaynata pruebimuchkankuña kay carne falsa o carne de laboratorio nisqanta. Chay kunanqariki chaqay nichkarqanchirikaw puntakunamanta nimurqaykichikña pruebimuchkanku chay agenda 2030 wanmi pruebimuchkanku uywayta. Kay Perupi, kay Sudamérica nisqanpi manaram uyarinchikraqchu mayqin llaqtapipas chay prohibinakuyta. Pero Europapiqa ñam, chaymi chay justamente prohibimuspanku rimaykan riki redes sociales kunapi viene hambruna, crisis de alimentaria, crisis nispa rimanku, pero paykuna chay crisis alimentaria ruwamuchkanku. Kay Perupiqa uywakuchkanchirami wallpanchikta, kuchinchikta ima uywachanchiktapas mikuchkanchiraq. Chay agenda 2030 chaypim kachkan chaymanta. Y Europapiqa nisunchik Holanda, nisunchik España, nisunchik Italia, nisunchik Francia chaypiqa ñam uywaytapas prohibimuchkankuña. Por ejemplo, Países Bajos, chay Holanda nisqanmanta hamuq chay leche holandesa, leche polvora vaca leche manta. Polvo chato tallaykunki yakuyki minatiqa chulluykuptin yaqa leche kaqchallaña, leche holandesa. Vaca leche manta, chay leche polvo ruasqa. Tanto vacata uywanku. Tisi chay Holanda nisqanpi chay País Bajo nisqankunapiqa niykunña gobierno señor. Ham uywachkanki 1000 vacas, 3000 vacas. Chay vacaykim supikuspan, ispakuspan contaminachkan. Ispakuspan yakunchikta, allpanchikta supikuspanñataqmi, samatiaspanñataqmi wayrata contaminachkan. Chayqa mana burlachu chay supikuymantinachka mana chayqa burlachu. Chaynatan chay científicokuna nin, chiqapta puni. Contaminachkan, hasta samatiaspallapas contaminachkan chaymi chay tukunayki. Pero señor gobierno, imaynama tukurusaqa chayllamanmi vidata pasa con mana está bien, ya. Kimsa waranqata uywasqanki vacata, porque paykunaqa uywanku establopi achkata rikuwaqllayakuna paykuna. Entonces, iskay waranqataya tukuruy huk waranqallawanña kawsakuynin. Pero tayta imaynama chay iskay waranqataqa perderusqa nakarusa wischurusqa mana. Entonces gobierno nin rantikuruwayña chay iskay waranqata en españolña riki chay comedor popular imakunatapas ruwarusaq y chay periki tukurusaq chay aychata y qullqikiq kanqa mana perdinkichu. Porque a veces nakarunki quizá manapas rantikuyta atinkichu utaq fracasarunki ayta qullqiki kanqa rantikusqaykinalla. Pero waranqallaña autorizasqa kanki.
ya chaynatani koron y waqiqa holqita gobierno pagabasunchi ya animalchi rantikusunchi gobierno man rantikoronku kaw minuciaron producción fábrica leche minuciaram tenga mercado pe falta muchcaña aicha falta muchcaña leche falta muchcaña queso Pitak chay tramuchkan chay agenda 2030 tankajkuna chay élite nisqamana kay gobierno chikunacho chay gobierno chikuna umanpi kachkanrami huk grupo rikuawkllaykuna paykuna chay qolliqisapakuna como Bill Gates wakiqkuna Soros chaynakuna entonces paykuna por ejemplo Españamanta rimaspa Españapi hasta wallpakunatapas uywanki patronasqata mana burlachu chay wawqillaykuna hasta wallpatapas patronachkankuña por ejemplo chay yakumanta rimaspa Europapi nos mayqui llaqtakunapi kampas porque achkas Europapi llaqtakuna ya casi 40 países waqi llaqtakunapiqa chay yakupas privatizasqa kaspa tupusqachalla haykataq wallpayki kanchu misiki kanchu allquyki kanchu ima uywaykipas hayka runata kan anchayman hinas chay recibo yakuyki hamun ari kachkanmi allquyki iskay misipas kan allquykipas misikipas wallpaykipas vakaykipas kuchikipas ima uywaykipas upianmi yakuta por lo tanto ya paganaykim chay upiasqanmanta nisunki chayqa España perique hasta wallpatapas ña padronarunkuña wallpata a ver wallpata imapaq padronanku kay cuentowan Estados Unidos por ejemplo runtu puntata wallpa runtu maqtachata kakuq rikaw pero chay gripe aviar hapiron hinaptin chay cuentowan rikaw cierto chay gripe aviar gripe piste hapinmi wallpataqa llaqtanchikunapipas Walpanchik taperon na tenga liumik mastakoron rikaw gran gantin taperon na tenga ya sanidad ring inas paniko ya kay walpayki kunak manan balinya churantipaq ya tukuyña y a propósito de que contaminachkanku granja konata chay gripe aviarwan inaspa chaywan chinkachichkanku wallpata chay kunanqariki Estados Unidos peronto cuesta con awqillayku chayta haykata nirqaykichi pasaq programa kunapi cuesta con ronto wakpis puntata $1 arantejko iskay kimsa kilota rontuta paqtachata mikuqku Estados Unidos kunanqa Estados Unidos perontoqa qullqisapapa apupa qullqiyuqpa mikunallanñas wakchanqa manañas atinñachu rontu mikuyta hinañas semanapi o killapi munasqanku rantirunku chay imawanpas chapuchaykuspa preparacharunku mikucharunku Españapi padronachkan justamente imanispa wallpaykita ima unquypas hapirunman inas padronasqallaña kanqa fácil tariki chay hampinakunapaq mana chayllachu wallpachayki mana achkataq uywaqchu anki uywa wallpaykitas imarayku chay controlayta munachkanku chay wallpata justamente chay gripe aviarmantas padronasqaña kanqa wallpi naptinqa ya chayman hinallaña riki control hamunqa rikaw Señor Jpam kanri que 200 wallpankuna y chay wallpanta me unqui pero entonces 200 eliminaykusunchik chay 200 lam carga pero wallpa absurdo awqillaykuna pallaykuna chay wallpa padrón porque wallpa qari que huk video llami manami unaytachu kawsan hayka watatata kawsan wallpa iskay kimsa watamanta qari que payayarunqañam ankuyarunqañam aychampas imapaqtaq chaykunata ruwamuchkan justamente poco a poco uywakuyta prohibimuchkanku awqillaykuna pallaykuna huk wintukunallawan chay seguridad alimentaria nisqawan chay wallpata unqusqata mikurunki chay gripe aviar hapirusunkiman vaca chay kuchitapas chay prohibiramunkuña chay Estados Unidos chay achkata apachkarqaku Chinaman hinaptish bueno paykunaqa chay guerra de aranceles nisqanpitaq chay nanakunku unquyniyuqmi chay kuchikiqa nispa kutirachi
Argentina pichu no si Brasil pichu chayna vaca kunata uywasqaku pampa perikao chaymanta apachkankuna chay tarikao siempre en vaca takariki hapin chay fiebre amarilla nisqa punta tapas kay llaqtanchikunapi vacunaqku fiebre amarillamanta vaca con vacanchikunata chay hapin rikao entonces chaykuna hapirun hinaptinqa ya chay aychaqa ya está prohibido no ya unquyta tarirunku prohibirunkuña prohibiruptinqa aychaqa faltarunña chay mercado apasqankupi y subikurunña pero paykuna nin por seguridad alimento ama hachata ama contaminasqata ama virus niyuqta ama unqurunaykipaq chaqaya qawarunchikña chay gripe COVID nisqanwan chayriki chay pangolin nunchay ima chaymanta rikurramun lliw runata chaqay siperun ama chayna sipirunananchipaq va a haber seguridad alimentaria cuidasqallaña kanqa prohibisunchikña hasta uywanankutapas uywachunku uywaspaqa aschallataña como España nisqanku wallpakunata amaña achkanpi uywaychikñachu señores a veces pipas maypas uywachakun ya wallpayki kanqa padronasqa como mascotataq manaña mikunkiñachu mascotataq uywakunki yaqa chay allquchaykita misikita hinaña kikillan payakuqta kikillan machuyakuqta imapaq chay prohibimuchkan justamente kay carne vegetal chayllataña paykunamanta rantispa mikunapaq ya porque paykuna ichkan kay laboratorio pero ruwasqa riki allinsu chay cuidasqa mana contaminasqa mana chay limpiucha nispa mientras uywachkan hinaptinñata hapiron piste hapiron hecha hapiron imapas ya chay unquyniyuqña chayta mikurunki contaminakurwaq hinaspaqa chay unqurwaqmi pero hayka watata a ver desde kay humanidad rikurisqanmanta chay civilización humana rikurisqanmanta runa uywachakunata mikunku y chayllawan vida pasaq wawqillaykuna pallaykuna llaparuna kunan kay tecnología avanzasqan minañami que hasta imaps todo artificiallaña rikao arroz artificial, fideos artificial, todo carne artificial, todo artificial hamukuchka prohibimuchkanku porque qipa punchawtaqa paykunapa rurasqallantañas mikusunchik aychatapas imatapas esa es agenda 2030 kunanqa 25 tukuruchkanña 26 ñamuchkan tawa watachallaña chay 30 chayanapaq chay siriki gobiernokuna hikutakamuchkanña wawqillaykuna pallaykuna chay aychakuna prohibimuypi wakiqkuna prohibimuypi con cuento de seguridad alimentaria sapa asunto amuchkan huk cuentowan rikao huk qawarisqaqa allin ninchikpaq hinaya pero huk qawarisqaqa contranchikpaqta chiqap allinta qhawapaykusqaqa contranchikpaq por ejemplo chay marca nisqankunapas hamuchkan riki chay controlanakunanchikpaq facillaña apananchikpaq maquillawanñam kunan paganki manañam tarjetata apankiñachu tarjetata apachkaspayki wischurunki billeteraykita suwarusunki chay runa tarikunqa qullqikita apakunqa ya no ya puro marca nomás chaykunapas hamukuchka entonces imakunatay rikusunchik wawqillaykuna pallaykuna kay hamuq punchawkunapi masta rimarita munarqanchik kay parte de tecnología nisqanmanta porque kachkan achka rimaykuna kay parte perikao aunque ora ganarasqanchik wawqillaykuna pallaykuna pero kayllataña tukuchaykusqa rikao por ejemplo kay cáncer unquymanta rimaspa unquypaqpas wawqillaykuna pallaykuna kunan nichkanku unquytas kunan chinqaku chaypaqsi hamuchkan modernos tecnologías wawqillaykuna pallaykuna hamukuchkan chay nanobots nisqan chay nanobots chay yawarnikiman vacunallawan haykurusunki y chayriki ukuykipi chay unquykunata wañuchinqa sipinqa hinaptinsi kawsakunki unayta manan chay unquy hapisunkiña por ejemplo kay cáncer paqsi ya vacunakuna rikurimuchkan chaytaqa kay Rusiapi unayñam qayna wataraqmi qurqumuraku kunanqa Reino Unidopi chaqaya ña qallaykunkuña wawqillaykuna pallaykuna chay cáncerpaq vacuna contra el cáncer chaywansi chay chinkanqa chunka pichqayuq cáncer chaywan vacunakurunki manaña cáncerniki kanqañachu
ejemplo, chay nanobot nisqankuna, por ejemplo, yawarniki, chay umaykipi, chay derrame cerebral, imapas karunqa chay perikaw, llamkachaykunqa, pinaykita shirarunqa, tapasqachu kara, chay tapasqa kasqantapas kicharunqa, chaynakunata nichkanku kay tecnologiamanta rimaspaqa, bueno, wawqillaykuna palaykuna, kaymanta rimayqa ancha profundo ya wawqillaykuna unay sumaqta explicanakuna. Pero kachkanraq rimananchikpaq hamuq programakunapi astawan kunanqariki kay kamalla kay programallanchik rikaw ripuchakusunchik aviachakusunchikña hinaspanchik riku wawqillaykuna palaykuna paqarinkunaña riki kutirimuchkasunchik mas willakuykunata qhiparikuykuspa rikaw. No sé qué ha pasado aquí. A ver. Un ratito, ahora sí. Bueno, ojalá con el Ripuculanchi, ya son ya 9:15 de la noche. Ripuculanchi. Tukuykun.